I evo ga, konačno je gotova i ova zbirka, inicijalni testovi za 8. razred. Malo smo zaglavili, ali gotova je. Dakle, da vidimo što imamo ovdje. Prvi dio su vam samo zadaci, a drugi dio su vam rješenja s postupkom, detaljnim objašnjenjima. Kako to izgleda? Dakle, ovdje vam je prvi test. Ovdje su vam zadaci. Svaki test ima 15 zadataka. Pa onda sljedeći. To vam je gradivo svih prethodnih godina. Imate onaj jedan inicijalni test, možete ga preuzeti besplatno. On je dobar. Ali ovih 11 ili 10 je bolje. Ovdje su vam svi riješeni. Dakle, za sada morali smo to rukom napisati. Ali bar nema ovih, kako se zove, tipfelera ili grešaka kod prepisivanja. Kod ovih težih zadataka, ako se neki pojavi, ako vam nije jasno, budem vam snimio video uputu i objašnjenje. Samo mi se javite na Facebook ili mail. I to vam je to. Cijena, prava sitnica, 60 kuna. Evo, ako zaustavite ovaj video, možete čak i čitati ova rješenja. I to vam je to za ovu zbirku. Šaljemo odmah.